Abahagizi ba timu ya Arsenal barikwetebekanisiza omuzaano gwa muheru ogurikuhendera season y'empaka za English Premier League otiireho n'okubakwasa ekikopo ekibaheereza kusinga eriizooba bakora omukoro gw'akasiki gw'okujaguza obuhanguzi obu bahikireho season egi. Aba bayetoroora omu tawuni y'Ishaka aha mukoro ogu baaba bebembirwe bande. Aba nibaija n'okugiraho omukoro gw'okusiima izooba erya nyenkyakare aha kereziya ya St Kagwa omuri Bushenyi. Nindeba ekyareta tukore ekyo tumazire obwire takutwara kikopo tube twinireho ry'ekikopo kandi ekindi ekyareta tukore ekyo Arsenal ine abahagizi bingi 22 tutakutwara ekikopo tusherera 2024 mbwenu twine okushemererwa kwingi kureba nka 2025-26 twatwara ekikopo kya Arsenal. Arsenal ibabe magaya itokwiya tukitaha mugaba MD tukimukizeyo tine bikope bitora tureme tuza kutwara cha Premier tware champion. Tusaba aba Arsenal fans especially okuraba embracing government programs akwati twina nka programs ya PDM aro program ya youth livelihood program aro program ya web aro so many programs.